cozinha, van explorar. Bom menina, el mundo de Annie. Yeah, yeah. Lupita muéstranos otro día algo nuevo para nos y un tiki más. Banco Annie, Banco Annie, Banco Annie. Banco Annie, Banco Annie, Banco Annie. Hey Annie, conta vai? Bom, Hey, Paco! Awe bostanta quero dem parque de bestia? sim. Annie, ta kiko bostanta vai hasi dem parque de bestia? Bang puntra e mucha nana kas. Mucha nana kas. Bosnan sa kiko nos ta vai mira? Sim, bestia. Bestia. Hopi bom! Awe, nos ta vai wak bestia. Dem parque de bestia tem diferentes sorto de bestia. Bang Annie, bang Paco, laga nos bang wak. Hey wak, ta kiko mita mira den e palu? Ta rabo. Annie, bosadi ken e rabo eita? Iggy. Bota querer ta Iggy, Annie? Mucha nana kas. Bos nan ta querer ta Iggy? Sim, tá Iggy. Pero wak. Mita mira ku Iggy ta tristo. Iggy. Awor misa. Bo asubi den e palo pa tuma solo. Pero no tin solo. Awe ta dia nubla. Wak den cielo. Ora ta nubla. Tin hopi nubia. Ibo no por wak e solo bon. Iggy, nothing solo. Sí, verdad, Annie. No tin solo. Iggy, mita comprende kubo abai te arriba den e palo pa tuma solo. E a worbo ta tristo, paso no tin solo. Pero Iggy, kiko bota hasi den parque di bestia? Annie, Paco, ta parce ku Iggy no sa di kon eta den parque di bestia. Ban waksi e mucha nana kas, sisa. Mucha nan. Bos nan sa di kon Iggy ta den parque di bestia? Sim, Iggy tá bestia. Bestia. Hopi bom, Annie. Iggy ta den parque di bestia, paso e mesta bestia. Iggy ta e prome bestia ku no sa wak aki den parque di bestia. Bom, awor no sa ku Iggy ta bestia. Pero que sorto di bestia Iggy ta? Upita. Annie, no ta upita, ta lupita. Hopi bom ideia, Annie. Mita sigur ku lupita por yuda nos hanya sa qua bestia Iggy ta. Mucha nana kas. Ban yuda nos llama Lupita. Lupita. Lupita, muéstranos pa' aquí cuecos nada. Lupita, pa' asinanos no Lupita. Lupita, muéstranos pa' aquí cuecos nada. Lupita, pa' asinanos no Lupita. Pa' asinanos no Lupita. Danke, Lupita. Agora nos ta comprende. Iggy ta Joana. Joana ta gusta come mata.
Y nanta gusta tuma solo. Verdad. Eceita verdad. Y ya no estaba tasa. Iggy ta gusta tuma solo. Wak, enubia nang ya abay. Iggy tambe ta kla. Ella besi su bril di solo, pabay tuma solo. Bom Iggy, bay tuma solo. No estaba sigi kana. Annie, Paco, ban sigi. Bom, agora tem dois caminhos. Annie, abosa qua nos tem que escolher? Escucha bom. Annie, Paco, vos não escucha o sonido aí? De onde é fluit aí tabini? Hopi bom, Paco. Ban sigi, Paco. Wow! Annie, como bonita! Agora me tá compreender de como nos por escutar nanja leu. Tá hopitim. Fili. Annie, tá impossível para filho escutar de tanto boroto assim aqui. Paco, esta pica. Paco, bo espanta quase tudo para não. Menos Fili. Fili sim conhece boa maneira de bluff. Wak com feliz Fili tá de wak bo. Fili também tá feliz de wak bo Annie. Pero Annie, Fili também tá de parque de bestia. E sei que men, que Fili também tá bestia. Pero Annie, posa qua bestia Fili tá? Não. Laga nos turba llama Lupita. Me tin seguro que Lupita por ayuda-nos a sa qua bestia Fili tá. Lupita! Danke, Lupita. Agora me tá compreender. Fili tá para. Para tá gusta comer minha e gusta fluit. Sim, pensei não está sempre ora Fili tá dem bicendário. Passou sempre não está escuta su fluitmento. Paco, ¿qué como estás haciendo? Wak Annie, Paco a piscina e borchi. Oh, Nola! Porquito! Annie, botin razão. E borchi que mostra-nos, o sino sigue e caminha e nos por llegar cerca Nola e porquito. Van sigue e caminha. Pero Paco, comportado. Hey Nola, onde porquito tá? Oh, porquito, bo espanta-nos. E agora bo axuxa Annie, Paco e Nola. Oh. Nada no pasa, porquito. Wak, nanta limpiando el lodo caba. Kiko vos nanta hasi den parque de bestia? Sí, misa. Vos nan tambe ta bestia. Bo atende Annie, Nola y porquito tambe ta bestia. Pan llama Lupita viaje más. Mita seguro que Lupita por ayudarnos a esa qua bestia Nola y porquito ta. Lupita!
Danke, Lupita. Ahora me te comprende. Nola y porquito ta porco. Un porco ruman ohochi. Porco nan ta gusta comer turcos. Nan ta gusta hunga den lodo. Y ese nos arribará. Solamente con Nola no gusta queda sushi. E contrale di porquito. Annie, Paco, bisa Nola y porquito ayo. Nos mester baywak más bestia. Ayo. Annie, wake nang. Un borchi más. Ban wake. Mucha nanakas. ¿Quién nos ta mira arriba e borchi? Vladi. Sí, ta Vladi. Nos mester sigi e caminda e pa llega cerca Vladi. Vladi, Vladi. Hey Annie, mijn naam is Kiki. Want daarbij, Vladi no te. Bota corda que Vladi gusta canta e baila. Pan waxi nos te escuche. Vladi Flamingo, una nos cinco bay. Vladi Flamingo, da una nos cinco bay. Vladi. Sí, Annie. Ta Vladi que está viniendo, bailando y cantando un cantica. Vladi Flamingo, una nos cinco bay. Vladi Flamingo, da una nos cinco bay. E cantica tabisa, Vladi Flamingo. Vladi, bota un flamingo. Sí, amigo, ¿qué quita un flamingo? Conta bay. Bom. Vladi, ahora no sa, que bota un flamingo. Van llama Lupita. Mita seguro que Lupita por ayudarnos a esa más tocante flamingo. Lupita. Danke, Lupita. Ahora me te comprende. Kiki y Vladi ta flamingo. Flamingo nan gusta comer camarón. Y nan ta hopi bon bailador. Esaki nos arribará hopi viaja. Pero Vladi también ta un buen cantante. Pero Annie, quata ture bestia nang ku aboso awak denge parque di bestia? Iggy. Philly. No le porquito también? Sí. Sí, Annie. Awe nos awak e Yuana Iggy e para Philly e porco nan Nola y porquito. Y e flamingo nan Vladi y Kiki. Vladi, ¿bono tiene un cantica para nos? De todo lo que nos hacía y descubrí. Sí, claro. Aboso ta kla? Iggy ta come mata. Nola y porquito ta come turcos. Vladi con su camarón. Pese et incoloros. Philly ta come simia. Paco ta come con indicacho. Sempre nanta borota. Te ora con nanta cla.